Životinje savane. Krenut ćemo od kralja životinja lava. Lav je velika mačka. Njegova čuvena griva nije samo ukras. Ona čini mužja kad izgleda većim i opasnijim u borbi sa drugim lavovima, štiteći mu vrat. Ponekad možemo da vidimo i retke bele lavove. Lavovi su izuzetno društveni i žive u porodičnim grupama. Za razliku od većine mačaka, oni se odmaraju na zemlji ili nisko u travi, retko na granama. U lovu, lavice su glavni lovci, one rade timski. Kada je u pitanju redosled hranjenja, prvo se hrani mužjak, pa ženke, a mladunci čekaju poslednji. Tokom hranjenja, lavovi su često u sukobu sa hijenama i brane svoj plen, jer im hijene retko kada dopuštaju da mirno završe sa jelom. Sledeći je gepard. Njegova je glava relativno mala i okrugla, a krzno je prikriveno sitnim punim tačkama. Noge geparda su duge i vitke, dizajnirane za brzinu. Gepard je najbrža kopnena životinja, a koristi kratak eksplozivan sprint da bi savladao plen. Lovi uglavnom manje i srednje velike biljojede poput gazela. Za razliku od lavova, gepardi su uglavnom samotnjaci, ali braća iz istog legla ponekad formiraju male grupe i love zajedno. Spomenimo i leoparda. Iako ga ne nalazimo samo u savanama, ipak on je snažan i prilagodljiv predator koji se često penje na drveće da bi sakrio svoj plen od lavova i hijena. Sledeći je afrički divlji pas. Njegove velike uši služe za hlađenje tela u savani i za bolji sluh. Nije srodan hijeni, ali je kao i ona visoko socijalan. Lovi u velikim grupama i to srednje i velike biljojede. Njegovi glavni neprijatelji, odnosno lovci, su lavovi i hijene. Kažemo odmah da su hijene stravinari, što znači da jedu uginule životinje. To je razlika u odnosu na predatore koji životinju sam lovi. Međutim, hijene nisu samo stravinari, one su i veoma uspešni lovci. Kada love u grupi. Uglavnom razlikujemo dve vrste hijena, pegavu i prugastu. Pored karakterističnog krzna, pegava je takođe i veća od prugaste. Hijene su izuzetno inteligentne i koriste složene strategije lova. Njihovo glasanje je jedinstveno. Čuveno smejanje koriste kada su uzbuđene ili nervozne, a dugo kukanje služi za pozivanje članova klana. Nije retkost vidjeti hijenu u društvu zebri ili gnuova, jer dokle god nisu gladni ili dok ih ne počnu juriti, biljojedi znaju da neće biti napadnuti. Spomenimo i šakala. On je srodnik i psa i vuka i lisice. Liči na manjeg vuka, a živi u malim porodičnim grupama ili u parovima. Šakal je svašta i oportunista, što znači da koristi svaku priliku za hranu, od voća i insekata pa sve do malih glodara, ali najčešće prati velike predatore i hrani se njihovim ostacima. Karakal je poznat po dugim kitnastim ušima. On je samostalan lovac i majstor skoka. Lovi ptice i male sisare, a beži od većih mačaka jer su one za njega opasnost. Sličan je risu po ušima, ali je mnogo manji i vitkiji. Karakali se ponekad drže kao kućni ljubimci, ali to je pogrešno jer su u pitanju divlje životinje koje zahtevaju mnogo prostora, posebnu ishranu, a mogu biti izuzetno agresivni. Serval je mačka sa specifičnom uskom glavom i najvećim ušima u odnosu na telo. Njegov karakter je sličan divljim mačkama. Voli da bude sam, aktivan je i nezavisan. Svi ovi mesojedi, od moćnog lava do karikala, čine savanu vitalnim i zdravim ekosistemom. Oni su ključna karika bez koje bi priroda izgubila ravnotežu. Svi oni rade jedan važan zadatak – održavaju savanu živom. Iako savana deluje suvo, njene reke i močvare su najvažniji izvor života. Voda ovde znači opstanak i služi kao dom opasnim i zanimljivim bićima koja su se savršeno prilagodila životu između reke i obale. Nilski konj, gigantski biljojed, većinu dana provodi u vodi štiteći svoju debelu kožu od sunca. On je skoro isključivo biljojed koji se hrani travom, ali u retkim teškim trenucima naučnici su zabeležili da može pojesti i meso, verovatno tražeći minerale. Prava opasnost leži u ekstremnoj teritorijalnosti. Iako ne lovi, nilski konj je opasna savanska životinja za ljude. Brani svoj rečni pojas ogromnim očnjacima i uprkos kratkim nogama na kopnu može da trči brže od čoveka. Pored njega, u savanskim vodama dominira nilski krokodil. Iako u tim područjima ima i drugih manjih vrsta krokodila, on je jedini veliki pravi predator u rekama i močvarama savane.
Krokodili su savršeni grabljivci zasede koji čekaju sa očima i nozdrvama tik iznad površine vode. Ako rijeka ili bara presuše, krokodili se ukopavaju duboko u blatu i ulaze u stanje mirovanja i estivaciju. Ovako oni mogu da čekaju mesecima, će se kiša vrati i probudi ih. Pored velikih zveri u vodi savane žive i fascinantni reptili poput nilskog monitor guštera. Oni su izuzetni plivači i često love ribe i jaja u plićaku, a poznati su po svojoj inteligenciji i brzini. Poput krokodila i ovim gušterima zubi neprestano rastu. Dobijaju potpuno novi zub u proseku na svaka 3 do 4 meseca, što je ključno za njihovu ishranu. Vodene oaze su dom i za mnoštvo ptica, kao što su elegantne čaplje i moćne rode koje pretražuju obalu. Karakteristična je afrička kašičarka, koja kljunom u obliku kašike pretražuje plitku vodu u potrazi za hranom. A tu je i ptica čekićar, poznata je kao hamerkop, koja je izuzetna po tome što gradi masivna kupolasta gnezda i ima veoma jedinstven i prepoznatljiv oblik glave. Ptice su ključne jer čiste vodeni svijet jedući male ribe i insekte, čime pomažu održavanju zdrave ravnoteže ekosistema. Savana je prostrana topla ravnica prekrivena visokom travom sa retkim drvećem. U ovom ekosistemu biljke su glavni izvor hrane za biljojede, a to su životinje koje se hrane isključivo biljkama kao što su trava, lišće i plodovi. Pa hajde da vidimo koji su to fantastični biljojedi koji žive u savani. Afrički slon. Ovo je najveći kopneni sisal, a od azijskog slona ga najlakše razlikujemo po veličini ušiju. Afrički slon ima mnogo veće uši u obliku afričkog kontinenta. Slonovi žive u visoko organizovanim krdima koje vodi najstarija ženka. Mladunče ostaju uz majku i porodicu do svoje 10. godine. Nakon toga, mladi mužjaci napuštaju krdo i pridružuju se grupama drugih mladih mužjaka, dok ženke ostaju sa porodicom celog života. Slon može da trči brzinom do 40 km/h. A kako se slon čuje? Hajde da poslušamo njegovu trubu. Ovo je žirafa. Ona je najviša životinja na svijetu. Ima male kožne rogove koje zovemo osikoni, koje mužjaci koriste u ritualnim borbama gde koriste snagu vrata da udaraju protivnika. Zbog visine, žirafa spava samo vrlo kratko, često stojeći, jer je svaka sekunda važna za brzi beg. I ona može da trči do 50 km/h. A ovo ovdje je nosorog. On je veoma moćan i ogroman, a većina afričkih nosoroga ima 2 roga. Ti rogovi su od keratina, istog materijala od kog su naši nokti i kosa. Nosorog je izuzetno važan za savanu jer svojom ishranom oblikuje pejzaž. A bivo, član porodice goveda, ne beži. On je daleki rođak naše domaće krave jer obe životinje spadaju u porodicu goveda. Bivoli se ujedinjuju formirajući krug da brane svoje mladunce, spremni da jurišaju na predatore. A ovo ovdje je zebra, blizak rođak konja. Obe životinje žive u porodičnim krdima i pasu travu. Zanimljivo je da zebre uvek spavaju u grupi sa bar jednim stražarem koji budno pasa. Kada se beba zebra rodi, njene tamne pruge su često smeđe. A da li ste znali ovo? Gnu, impala i gazela u stvari pripadaju istoj porodici. U pitanju su antilope, znači i gnu, i impala, i gazela su u stvari vrsta antilope. Gnuovi su najbrojniji, poznati po masovnim migracijama. Kada prelaze reku, prvi gnuovi oklevaju, ali kada se krdo pokrene, kreću u stampedo i jure za onima ispred sebe. Oni se ponašaju slično bizonima i ovo putuju ogromnim krdima, imaju veliku mišićevu glavu. Međutim, iako su masivni i ogromni, njihovo krzno je tanko i nežno kao pliš. A impala i gazela su šampioni bežanja. Impala koristi neverovatne skokove u vis i ima rogove u obliku lire. Gazela se oslanja na čistu brzinu, a njeni rogovi su ravni sa prstenovima. Antilope imaju izuzetno oštar vid i one su prve koje uoče opasnost u daljini. U savani svaki biljojed ima jedinstveni trik za preživljavanje. Njihova glavna uloga je da jedu biljke i služe kao izvor hrane. Iako je najveća ptica na svetu, noj ne leti. Umjesto toga on je apsolutni vladar kopna.
Mit da noj zabija glavu u pesak je netačan, on samo spušta glavu do zemlje dok traži hranu ili pazi na jaje u peskovitom tlu savane. Noj ima najveće oči od svih kopnenih životinja, a one su veće čak i od njegovog mozga. Njegova snaga leži u neverovatnoj brzini, dostižući do 70 km/h. Ptica sekretar. Kada pomislimo na pticu sa dugim nogama, mislimo na lov u plitkim vodama, ali sekretar ptica je potpuno drugačiji fenomen. Njegove duge noge mu služe za brzo trčanje kroz travu i lov na kopnu, stvoren je za savanu. Plen, najčešće zmije i glodare, eliminiše snažnim i preciznim udarcima nogom. U surovom okruženju mozak je najmoćnije oružje. Poznajte babune i vervet majmune, majstore društvene strategije. Babuni žive u složenim klanovima koristeći inteligenciju i hijerarhiju da nadmudre predatore i pronađu hranu. Vervet majmuni idu korak dalje. Oni imaju različite zvuke alarma za različite pretnje. Njihov opstanak je dokaz da su snalažljivost i timski rad vrhunska strategija. A ovo su merkati. Oni nam pokazuju da i najmanji mogu biti najveći majstori preživljavanja. Živeći u zajednici, svaki pojedinac posvećen je opstanku klana. Dok većina kopa i traži hranu, jedan merkat uvek stoji na straži žrtvujući svoju sigurnost za ceo tim. Oni dokazuju da je u savani poverenje i složna porodica najjača odbrana. A sad upoznajte medojednog jazavca. Njegova koža je neobično debela, labava i elastična, što mu daje veliku prednost. Ako ga predator uhvati za vrat, jazavac se može okrenuti unutar vlastite kože i uzvratiti napad. Kljunorošci. Poznati po izuzetnoj posvećenosti mladima. Kada ženka snese jaja, ona se dobrovoljno zazida u gnezdu koristeći blato i izmet da zatvori ulaz, ostavljajući samo mali prorez. Dok je potpuno izolovana, mužjak i cela porodica su odgovorni za njeno hranjenje kroz taj uski otvor. Ženka ostaje u zatočeništvu mesecima sve dok mladunac ne bude spreman za samostalan život. A ovo je aardvar, koristi snažne kandže za kopanje masivnih jazbina. Iako se hrani samo termitima i mravima, njegove stare napuštene jazbine postaju dom i utočište za desetine drugih vrsta. Bradavičasta svinja. Da li ste znali da bradavičasta svinja, da bi izbjegla predator, uvek uleće u jazbinu nazad kako bi njene oštre kljove bile okrenute prema uljezu? Često se kreće na kolenima dok pase, koristeći tu pozu da izbjegne glad na teškom terenu, a i da bi se zaštitila. Lešinari. Oni su neophodni čistači savane i obavljaju ulogu koju niko drugi ne želi. Kada veliki lovci završe svoj obrok, lešinari započinju svoj posao – uklanjanje uginulih životinja. Njihov izuzetno jak stomak uništava opasne bakterije koje se šire sa leševa. Time direktno sprečavaju epidemije i bolest. Lešinari su ključni čuvari ekosistema savane. Hajde da pogodimo nazive svih životinji savane. Vreme kreće sad. Slon, zebra, lav, nilski konj, merkati, žirafa, hijena, gepard, krokodil, noj, nosorog, afrički bivol, šakal, monitor gušter, kašičarka, bradavičasta svinja, lešinar, ptica sekretar, afrički divlji pas, vervet majmun, babun,
Aardvark, impala, gazela, serval, kljunorožac, jazavac medojed, leopard, gnu, karakal. Bravo, to je to! Sada znamo nazive životinja iz savane.